Ngai ndwiri araba kurigwa tiri. Araba kurigwa ri ate tondu wa riri Ngai. Riu mugunda uyu wothe ni wanyu. Kabana kuma bebe bocoke. Na ni kamugunda kega muno kamugunda kena tiri. Riu mugunda wanyu anjiti atiriri. Majirani. Riu thikirire ndimutari nigetha mutikaite na mundu. Nona muti ura mukinduri. Bodi mugunda wanyu wambitie. Na bethio ko mundu na kana gakabino agatwire nginduri kathake nacio. Kowe muti ucio mukinduri ukiagwa nginya be muthithi ndoyo. Ha kona haha. Ha kona. No mutira wa muiri utikwanyu. No mukinduri uyu ukwanyu. Koguo mugayanite ni karugiri kau uguo. Ucoke uke naguo uguo nginya bara kaija bagakinyite. No bakaiba hau uguo. Ume bau uguo uke uguo uthiuruke uguo nginya kou. No kule marigo ni megwitu. Marigo mama kwanyu. Ono mitene mubariti mikimeno ikwanyu no mubera uyu ukwanyu no muti wa mukuranoke no muti wa mukuranoke uri muti wa mukuranoke muti ucio mukuranoke utikwanyu haya ni murigwe kumurore no rugiri ni ruru no miti yothe mwena yo ya rugiri miti yo ni yanyu miti yothe bikoni ni bweli bikoni sibo wo ni ndimo bikoni riu giki oguo Mr. Jeff. Aya nona abetige. No nginya marigo maya uguo. Marigo mane mane watwa megwito. Ni manyu. Ni tindo gituonia we. No nginya ngwici. Nawe guku ri. Kone cito cio. Kone cianyu. Kone cianyu. Tugayania ni tindo gitwira horo wa ngo nigetha rugo amenye. Gwika atiriri. Na turinyo mwatumia mogiri. No no murecokanirie murakona mbeca nyingi cia kura kamugunda. Nugo gumutigira mwigaire. Sasa tondu na migunda ingi itatu umuthi tano ni gutaranwo egutaranwo riu ucio ni thina wanyu ni ndathia gatagati ikagia ati we warigia ikagia KAGURE nyongerera igiri igiri ndu wangu istafadhali ai hapana ndio hizo yani hizi no atuika no aje kurehe riri sawa uge wa mwe hau riu mwika atiriri ngumutigira wakena tutire na taito mundu wakwa ndikireri riu taito nigo mukagira taito wa ningi nikamurehera by next week ndigamurehera next week taito niwe ila process atiriri kira nyamu ici citagwo agreement ri uratuire ni guturetera kila kitu ntwaretea ninyi ndaga atiriri ndio utenda gatuke wabici nyendaga atiriri unatwanjiria wira nawe ngakurutira wira wothe wira kugutie kunogora noga mbeca ciaku ni cira kurutira wira mbeca cianyu cira murutira wira ino maundu maingi magwika nona ngira bakina thigingi abo uguo ino no mutumire kugayana ino ndamubea for free igaka uguo ino akithingi tore ndigikanengere show ino thigingi iyo ndo tuta inyo gayana imugunda na kitu nyange please oima etaima savea manyu please ndiko mutithia kugayana mugunda tafadhali nikamutigathe ko ndiramuonera lakini ndina migunda ingi tatu ya guthi kwendia na ndina ihenya muno ona thima yakwa niyo hello ndemuku sawa ntukuonana thank you so much ndacokia kazi na kuthia na wira tukana taito ri we ni akarehe tiga kongo ni agaturehera tena stiki mande no reke inde mwi na maka ena tiri motune tiga na ina tiri gutire tiri wa white kai ndio no ndori orangenia ni atiriri ati ni kwanza ni ndenda muico uyu wina mitiri ni ndenda riri taka kuonia mitega no mutungura muhiri no na gatagati haha uguo ni ndenda rini ino ya gatagati kai turaga yo atirira wana andu nyitaga mugunda ni kienda na guikoroka na wari ucio ni mugunda wa hare kai twekire yo ti na Ibrahimu riu murenda atia riu murenda atia totige teri uyu to ana yuti gukiaga ndoro teri uyu ni umwe mundu kana ni aheo kando kuria ni kumu muno kuria ni kuria 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 ni virgin kuria gutire kwari mu taba nikukuhurira tambo nikukuhurira nituikia kura aha ko basa tira thina nituikie kura nitwandike kiria marenda nitwandike tuthara duka na kindi kiagira hagwanja gututanga asa komui ni atiriri wandu hetukete ndio tumeria teri hetukana twena kaundu twena na mutigocoka kugera haha mutigocoka kugera haha no ibasa gaka tigocoka kugera gaka ni gathira muku mwa thaici gatu eko inywe ni nyumwe rutire kuranga haha gasira gaka mwikirete haha kugera gako gethie ko na ale mageragira guko no mathia makimiagira mugunda ndetekiriria andu mahitukagire haha handu tondu ndire ndirekira kiria ri kare ngoma wete katiriri koni mani ino njira egerera haha uthi niguo ndiramuria nikumureka na twina maundu maito na riu ri ndukuthira kaka tureka haya tutikwenda ciuria cia guruki ciuria kethikiririe iyo ni mbura kamugia na atia kethikiririe ni kimureka gwakwa mugunda igai
Niki mnafanya nini? This is a women business. Oh mugunda ni wa tumia 1 2 Sioria ciama. 1 2 3. Unaenda gutuka gutakire mutumia. Ene ndio kaigwa ndecia ni ithe Sioria ciama ucariri ndio gukorenda weri. Ekira ndiko na ukio. Oh no, uri kwanja ni mumoi. This is a women business. Wenda business ino. Ona ithiĩ wethe irinda uke wikire. Nitothiĩ harĩa mutumia uyu. Uthikiririe wega. Tutothe karatathi twandike. Tutũrĩra cabi ũrĩa he cabi ũmwe njũĩ. Au muramenya ni kwa guku. Reke tukwĩre wĩira ũrĩa ũrĩ wa. Muramenya ni kwa guku. Kwao. Ni kwa guku. Mumete ko kwanza. Coguo. Rĩu rĩ. Uraria uruo guo kimenya ngore gwakwa. Kanyaka. Akaona ndĩ gwakwa. Ni pesa yangu. Pesa yako utete ko. Aterere murata. Murathuka mutu. Aterere twari na bata na cabi tweka mũgũnda tũragũrire. Please mado hiya atia. Yes. Ndugithio akaruci twari na twina atumia atunyi tuko tunyitanire nao haha. Thio akarucio. Ate? Taithano. Nĩ cigana. Tũrabatũra na atatu. Tũrĩ atatu. Ona nĩ marakũigua. Ndĩramũria atĩrĩrĩ abotiga ũhoro wa kĩrĩa kũbathũrana. Nĩkĩ mũrabathũrana? Tũtitukanĩte na arũme nĩ mũthuri wagerera haha. Ndũreke ndĩmũtarĩrie no ndaraigua wega. Mũgũnda ũyũ mũtherĩ. Mũgũnda ũyũ nĩ tũragũrire. Tũrĩ atumia ata bondari itu tarora tagarũka wone bondari itu umete hau igocoka igoke igathiĩ kũrĩa koguo we ni kanyanga utingĩciria meciria ma kũmenya atĩ mũgũnda nĩ wene wau wagũra mũgũnda rĩ ũtũgũcoka tũkaoya nĩ ndĩ ndĩmwĩra na kĩrũ mũra ndĩmũiguthi na kĩ mũgũnda ũyũ nĩ wakwa kuma ndĩ gũteheragia wana we atĩ ko ndona samanya na mũndũ ũcio mũthuri kĩkĩ woka njeno kĩrĩ samanya nake etagwo waigua Usiwetagwo je mwanake weho munene uguo ukora kwa kiria nitagwo kinene muno eko na metukia na migunda maingi muno na thaici athiete kwendia ingi oi atumia ukisikie wega we tabe muziki uyu we wetagwo tabe twire twa mwenjetwo mute mai no gitucokera na mai ndigucokera na mai kana ni mwicirie kuria mumite tondu niki mwe murenderio utu sanunua Giga pekara murutete. Tabe imutige hari undu ndeciria. Oya magona tabatige. Kagure. Tabe imumwiki ati. He mundu watukonire mbia. Na tukonire mbia gitwira atiriri. Fomu ni mukaihuria rucio. No rende pesa twikitie thimu-ini. Ni nguraje gwiciria meciria makwa na thutha. Ni mumurihite. Taitu ciha. Taitu augite. Akarehe sa made. Ya next week. Na tuigirire pesa 1.5 ni araturaguria. Na mukamune. Wetia utatukwana totora tudakerera. Ate ndorogame. Ngai. Ndorogamia ndo. Yindra Watiga ngoma icio. Na ndramwitira thigari haha. Thigari cia. Tiga thigari. Mutiga. Ngai kama kinya ndwarani. Ole waigwa. Ole wana. Wana wawe na guo. Oi. Tabotige. Niretana. Ngai. Ucio jefu. Tamurehe nyambe jarie ahoria thimu ikaterere munengere na ahoria thimu kani kore kare ni kore kare getana munengere na bayo uyu oye tumenye 0721 tu thuri kuria tumikoha ndio niretana hello we ni wore to jefu ate tiaduta tiga kujuria no urahura thimu ndakuria atiriri tamulika no hendia tumia atatu mugunda hari atumia atatu uma na kwenda wenderia mugunda haro Ngai ni mamutikaje turi akone aigua uhoro wa atumia atatu no Ngai mwathani Wewe rwari twetere thigari mo oyona ni wo tubati kuruta guko ni wo raturehera ngoma niye riu ni atiri tondu riri abotige tutikwaria ringi tutatiriri na katiriri ngoja ni hari uri guka hani mwe mukwaria nake ngimutwara kuria umenye wa mbere ndio hapo mtu ahoria thimu niki ni mwamba gwiciria uguo ni tore ni tuthita makaka ni tukamwete na njira citu tuoka ha kwanje kunyito twaje nginya gucamba kopro uri ari ku ndani yako huko huyu sajini huyu mkubwa wenu si una namba yangu si mimi si unajua kwangu
kuna watu sijui kama ni wakora ama ni kweli wanajifanya ati wameuziwa shamba. Sijui kama ndio wanauza shamba ama ndio mikora hapa. Kujeni. Wewe sasa umekaa si wameenda. Sikuelewa kama ndio mikora ama wenyewe wana hiyo mikora ingine. Wamekimbia sijui nia yao. Wananiambia mara sijui wamenunua shamba, sijui nini. Sijui hata sielewi. Haya. Wewe harakisha huku wewe, acha kujizembesha hapa hivi. Harakisha na huku tuna kwa chief nonsense. Ndio hutaishi kunikula kichwa mwanamke mjinga. Harakisha huku. Unajua nikaamua kutembea hivi hakuna kitu unaweza nifanyia. Soko sana wewe. Na nani? Nani? Enda huko. Kaniko enda. Dogo tunaodia mtu na hebu kuja hapa. Bila kuna mtu wewe. Hebu tuende. Wewe. Hebu tuende. Sikuna kula kichwa kila wakati. Dini mwana wapi maneno ndeto wale kweta. Ukiharakisha basi enda mbele. Nini natembea. Twende. Durikene na kuchekedo wewe. Wewe tudie, acha kuniambia nini? Nini? Twende. Twende. Ukiangalia nitakugonga ngumi wewe. Nikimbiza. Ananichapa nikiokejeka kwenda. Ngojambia hapo ukinisukumanisha hivi siwezi jiongea. Leo ndio siku ya kuamsha mimi na wewe. Ndio tunaotea mtu wewe. Ndio nyindo kerezi ni kwako ni kuita Italy. Ndio die. Tuende. Tuende unanikatazanga kwenda mara nyingi nimeenda unanirudisha kwenda. Tote die. Kwenda kwa chief nimesanisha kabisa. Mambo leo. Tuende ajue. Nye. Tuko together na chief wewe. Nye. Bodra kwenda. Nye. Wote kushina hapo kitu kama ufanye. Unajua nikisema yukabu haka kuje kitokejeka. Duge. Exactly kinyagu inoroka koja lelelia kwenda. Nye. Hakisha huko atakushina hapo. Hakisha atakushina. Kipe mdomo, hakisha huko. Harakisha. Sasa uko bahati ya kufanya nini? Twende umuthi leo nalala kwetu. Na wewe nalala kwenye nalala. Sikutaki enda. Nalala sero leo. Wewe ukijua ile mess umenifanya wewe. Nalala sero leo. Chief. Bravo tata. Chief. Madam Chief pinyo kwenda. What is wrong with you? Ona mwanaume mzima ananisukumanisha kutoka kwa nyumba. Chief lakini kuna kitu. Kutoka kwako. Nilikuwa nimekuja kwako. Huyu ningeua huyu. Dorage duga mete atia. Isi tigetera office Madam Chief. Kae chini. Unaona venye anapatia. Kae chini hata mdomo mingi. Ona. You are in my office. You are in my home. Pena heshima ikaradhe. Kwenda ikaradhe. Wewe, madam wewe. Madam unakinyana deal nayo. Can you see what I'm dealing with? Ikaradhe. Kwenda. Hebu kae chini hapa. Nakora ihora ihete na haha hatire. Wewe tika aiko mbele kwa kwa. Chief pole. Ngana no good morning madam. Atirukada. Wewe. Wewe ndo unanimukia kutirarejea. You know you're talking to somebody else bigger than you. Nimwakija kwakwa. Na in fact I even don't know kwa nini mwareka kujetera wa afisi. Mongolego wa kwa moshi. I'm having a meeting in the next minute. Hizo haziwezi ngoja kwa ofisi. Dingetera ofisi. Madam Chief. What is it? Nikireba kubeko kwa. Kaya wari gwa ne gari toyoka. We. Nini? We. What is wrong with you nekio nywete? Waigwa nekio nywete. Gotire Madam Chief kido nywete. No ule kirigwira Madam Chief ule mwenye tuyo abeto kingi. Ugarurukite ate waigwa. Likigwira Madam Chief ni wandeba kubiginya guko Madam Chief likigwira ge. Ni even the next few years I'll not be dead Madam Chief because of this woman. I will kill you myself. Atirere, what is it? Can you start? Madam Chief tamenya atirere. Mwire tu tubigatira na kemiaka Mubikanetie. Kubika ni miaka 3. Na Madam Chief akingwira guti mundu ari akobike munene area no. Tore twekire nake. Nikire pakete. Na no okete Madam Chief. Yes. Na no atinirie ginya keki. Thank you very much because of that Madam Chief. No the problem is for the past two months the correct now with Madam Chief. I mean for the past 2 years the correct now with Madam Chief. Gweto gita tu wira to wakwa. Na totiri to rara Madam Chief
na tuthire twaga kindu ona kimwe Madam Chief no nikigwire kindu kira kira makirie muire tu uyu akoretwo agicera na athuri marika ria guka wake Madam Chief athuri akoro na to make the matters worse Madam Chief dry na kahoma dathi dispensary drero dhimiro murimu wa mukingo Madam Chief imagine I am positive because of this where dispensary okay thimwo temperature todo wari muro waru okay so koke have positive no nyoloka ko ikerera Madam Chief tamenya metu murimu wa mukingo dawo we abotige temperature we abotige we wetagwo wetagwo itawo irimo we wairimu aterere we wajeta waigwa na wairimu ngenda ri musobe up you sobe up yes utori aterere nigetha tuike ati ni wa mwakisi ati we ni athiaga nega sikoda niko nyamaza wewe nyamaza wairimu no Madam Madam inakuwa na mdomo mingi sana hakuna mdomo mingi ona maimitaria yona maimitaria niko kanika oyo ne goraga yesifu oyo ne goraga kuma kana kinya hwaine bara ne utotire ndahorwo ndutagwa haha ohore kwenda ndutagwa haha ohora mbere ya sifo nduta oka hapa oka kwenda nani kinati oka tigakora ihani kile kile giana kile kapa chini na staki mambo 50 mko kwangu sasa kaa chini onde kioretha waji moto ikaethe kioretha grupu be nigetha mama gyo na athe karathe ithe ndwero ni mutumia ungi wikarethe ndwikarethe onde wira gogo kwanja ni atumia mutumia utakire muthuri asa kira niwe yaria kaa chini kira niwe yaria chini waigwa ni yaria tiguo waigwa ekide yaria Dawa terere mokwaje kulingana na yako muherudha. Umesikia? When someone is talking, don't talk. When someone is talking, don't talk. Unasikia? Dukimetie kujiko kuma dukimetie kunyururia. Ona siku hicho ndikwenda kuigwa. Mugorokia moto. Ni yaria rifu no de yaria. Haya. Nekwa mbite kumuria. Ndakuria terere. Tando okugete ati uyu ni arathi na mbaba aziri na mbaba aziri getha oguo ri. Ndakuria terere. Wina evidence iriko atene ajiga nao. Number 1, he muthuri wetagwo Wandahuhu. Ni muthuri ekeni itura riri riothe. Ndira kunyita nake. Ariama. Tugikatia. Kuria ngurumo igoine. Ngurumo igoine. Kyo kioria tugikatia. Ni njura mwekaga. Kogo kunyana na muthuri nafa yuko. Nete meka igoine. Mutawa igoine. Ni sawa. Ngoria atiriri madam. Ni sawa gutire ndumeka. No wari na giteko thutha. Giteko kinene. Wagire gitekwa mugongo atia watika mungi akigite mbere wagire gitekwa atia thutha ndoro nyingi Madam Chief oguo tamugoja komete mutaro haya ni ndagwa kawa kwina mugongo eni ingekuigara haha ingekenda gukunyorokia haha no kwena mugongo okay nyamaza ndo ugo uri wokire talk your side Chifu auga miaka yo ndari wira miaka iri gitiguo waigua ukoma kiroko hadigira bia cigana gutigira singi magana 5 o magana 5 mumete kona ndogi magana 5 o muthenya magana 5 ria moico kumona magana 5 riria wagirite roni adigagira ciringi icio 20 yo maheni ti okwaragia wewe ni gucokeretia 50 breakfast raji na sapa ciringi 50 ciringi 50 eti wewe ndakoragwo wira magana 5 maroma kwa ngikoro ndakoragwo wira agokoro ndakoragwo wira 50 nie ngoma gukunja gatinda gukunja na thuria yangi ngamera atiriri nie ni wira ndire na ndie ndamenye tondu riri nake ura sim nire ndari wira ri oka hoine akaji ni yo tindere ho atindire ko gutire irio metha iguru nie ngoma wira kiroko ngacoka hwaine ngacoka kanjuria irio ciiko akituma nyume wira riu tha icire ciringi 50 ciburi ona mutu no igure ciringi 50 ona nyonire oria gaikire cia ciringi 70 we wika muthuri mugima ugacoka kadigira ciringi 50 adokire Madam Chief thikireria tukiaragia mari ukiraga mwiri tu wa hana ri no aikarite ri no wetige ndimtukira ciringi 50 ukidoro go ciburi Madam Chief mwiri tu wira ri no maintain yogo hana I have had to maintain myself. Siko nimenyamaza ukiongea. Wewe. Siko nimenyamaza ukiongea.
Wewe kuna mtu yuko hiki kijiji anajua hauna kazi. Nakuuliza aje kuongea kweli. Mimi natembea huko kwa kijiji na tafuta kazi. Twalima. Besa ile ni motara. Unaweza kukuweka vizuri. Sasa tio wekeleta nini nda kogoreira. Ila sina ni kogoreira. Ni sawa no wakoreira ni sawa. Ndikereria. Ndifefta ile ndikageria. Sirigifeta ile ndikageria. Siforo rimoko maya ndwaraisi. Ici ni ndwara irutaga wira. Madam Chief domo ikathe no kije munwa nona ni ndiraria undu nona ke wira ke niko tidakinyito kanwa pere nyingi de kindu reke kaja kanwa gakwa ni kurehera mbia dikire Madam Chief haha atiriri dikire Madam Chief no dikirie wega no besa dikiriria ndimutigira singi magana matano leitene na mbia magana matatu no kwaria Madam Chief nima ni aruga irio njega tari gutemwe tutariaga nyama Madam Chief ni ndioi na nikadroga ati Madam Chief ni yaga Madam Chief na ni otoe kwa ciumete desiga tiri tondu mutigira sigimana matatu kana magana matano o muthenya Madam Chief ngira tiri ni mutumia mwegai niguo gikaga budget wega kumbe ni athuri maitora rerito mamutongetie riu ni turakirwarire mukingo na ni arakingwatirie mukingo ngeite gukua Madam Chief na miaka tatu twagia kana twaria cia mukingo muthuri urutaga wira tajira tiriri cifu andu aria othe itura riri marutaga wira tondu ndari wira tondu wira ni ibarua ri tajira ni gibarua kiriko kingikuhe ngiri imwe ati nigetha uhote kundigira magana matano njira niwe njariirie kwenda ndi nyumba ngihota kwaria ni urahire ndogo ha ndiroka kwiaria etiwa waruta nyumba kiroko njira ni wira uriku ucio ni kuri asa nie ngatitha gukunja muthenya mugima cifu njirete ibarua yes Wandahuhu ni twayaine uracira no muhuragira nguo githe mutumia ti murwaru ine ndimuhuragira nguo ngacinda muthenya mugima ngimathambagiria nyumba na ciana ciake makahewera ndikakuigua kiaria waigua ndikakuigua kiaria ni wanjagira gitio wandehe wa cifu kiroko gutire muthuri utari guku itura itarutire wira nini ni ngambagia nguo cia atumia ingi guku itura ngamira he magana ona ngikorwo no matatu ndimuhurire nguo gwito mucie kaingi kuhanaga kuri nasari ndokira ni ndiraja tabatige gwito mucie kuhanaga tari nasari ni ri utari kuo atumia aria mathiaga thoko makandigira ciana ciao ngatinda kuna ciana bia cia nyamore cire ciumaga ku ore cire ciumaga uheago ni arume tondu nikukayago ndutete wira tondu Madam Chief Goria tere Madam Chief tamuria tere aruwe haho Madam Chief muria tere Madam Chief asa tika kumwira Goria tere when was the last time what when was the last time umagira ko ugoka gethamba kuga wi munogu when was the last time yes demonagu when was the last time you know what you do you know what okomagira wewe dare vivitare iyo kufanya nini ke takonia donya maratathi donira maratathi wewe ni wewe nyamkiza thikereria ona no ngorutire maratathi macio nie ndire mukingo waigua warutire ko mukingo tutia mieyo waigua ngerete na tututiona nete dawe ke mwere mieyo osoke onjekerera katathi ga positive ko umeteko mieri tandatu waigua je atathuri othe haha cifu omurika he muthuri ono mudana koma nake wewe waigua umete ku umuthi ndarara gwito umuthi ndirakoma gwito waigua no ngaguhete kwa na giciko kai wakira no ngangumete ndako kugoka ngorithia na giciko nyamete omukingo ni ngehegete na ngaguhegete ogacoka ukandehera mukingo waigua mieri tandatu tutionanite kimwiri mieri iyo nao wairimu cifu herutha kuinuka ni tutigane nake asa cifu ni ngamuhe gitio nie ugacoka kandehe akiro katinda muhe mukingo umite kuna ngade muheto kona giciko kana mukingo koragwo tiri ne ngauko ngaguhe waigua ngoya tiri ngagwikiria okagia mukingo